Mui wa channel ena ke a o dumedisa hape ke ya o amohela ngwaneso ha o etse o na le rona ka jeko lena re nka thuto ya 40 e re nkang ho mareka kgaolo ya botshelela temana ya 14 re fella ka temana ya 16 mme seo ke lakatsang e le sehloho sa ka jeno ke hore letsoso la boapostola le tshosa Heroda. Letsoso la boapostola le tshosa Heroda. Haeba o la ba le nna ho thutong ya ka ya 42 isale ya 43 o tla elellwa hore ka nnete thumo ya boapostola kapa thumo ya boapostola eo Jesu a e entseng ho batho ba hae e bakile taba. Ho tswa ha banna bana ka nnete ho bakile taba e kgolo haholo. Hona ke thuto ho rona hore ho tswa ha banna le basadi ba hlankana le barwetsana ba tswela mapatlelong ka lentswe la Modimo ke qaleho ya tse kgolo tse ka bonwang ka mahlo. Sena se bolelwa e le tsoseletso, se ka bolelwa e le tsoseletso. Ha re qetela thuto ya rona e re neng re le ho yona, re bala ho mareka kgaolo ya botshelela temana ya 12 ho isa temana ya 13. Re ne re elellwa hore mareka o re ya ba tsamaya ba bolella batho hore ba bake, ba leleka batemona ba bangata, mme ba tlotsa ba kulang ba bangata ka oli ba ba fodisa. Ke bona boapostola thumo ya Jesu e ama setjhaba haholo, e kenella ka hara batho, mme ke mona moo ke reng letsoso lena la boapostola le tshosa Heroda teng re tla bona ha re ntse re ya hore Heroda ha ka ba a ikutlwa e ka neneng ho hotle ho yena. Ha re temaneng ya 14 jwale mono re nka temana tse pedi fela, tsena tse tharo ke ya 14 le ya 15 le ya 16 thutong ya kajeno. Temana ya 14 ke kopa o tlo e shebe. Ho bua ka Heroda ena eo ho buang ka yena e ne le mora wa Heroda e moholo, yane e moholo ya ileng a bolaya Maseya. Enwa ho thwe ke Heroda Antipas. O ile a tshoha haholo ke letsoso la boapostola kapa la baapostola, hobane ba ne ba bua ka Jesu ka hara tikulo eo. Tikulo yohle ya Galileya ho ne ho se ho bua ka Jesu ka lebaka la bontate bane bao Jesu a ileng a ba roma. Bontate bane ha ba tswela ka hara metsi, ba ile ba tlatsa Galileya yohle ka lentswe la Jesu, mme Heroda a utlwa ditaba tsena a tshoha haholo. Heroda a tshoha haholo mane tulong ya borena, hobane o na sa tsebe hore Jesu ke mang. O na batla ho tseba hore na motho enwa ke mang ho buang ka yena, jwale ba utlwa bua ka Jesu hare ebe ke mang. Heroda a tshoha haholo ka nnete. Yena o ne a hloma eka ke Johane Mokolobetsi ya ileng a mmolaya, jwale a hopola hore ebe e sebe mohlomong o tswile bafung. Ke yona ntho e mo etsa e mo tshosa haholo, e mo kgathatsa le kelellong ya hae. Mme o re na ha motho enwa ke ile ka mmolaya o tswile bafung jwang? Ho bonahala ana e na le merero e mmedi. Jwale ho tshwara Jesu a mo kwalle kapa a mmolaye, ke mo atlelwang ke taba eo hore e ka kgona a tshware Jesu a mo kwalle kapa a mmolaye. Jwalo ka ha Jesu le yena
ana sa hlokometse se etsahetseng ho Yohanne Mokolobetsi ya ileng a bolawa ke Heroda, a tseba hore le yena Heroda o tla batla ho mmolaya. Heroda a batla ka ho botsisisa hore Jesu ke mang. Yena morena Heroda o na tia a hlapanya hore ke Yohanne Mokolobetsi o tswile bafung. O na ipotsa hore haiba ha se yena, matlana a boneng ho yena, a bonang ho yena, a ho buang ka ona ha bua ka Jesu, a tswa kae? Hobane matlao a bonahala a tshwana le boemo bo Yohanne a le ho bona, Yohanne a neng a le ho bona. O nkile kae matla a tshwanang le a Yohanne Mokolobetsi haiba se yena? Ha re shebe temana 15 e reng ba bang ba ne ba re ke Elia. E ne le ha a ntsa tswela pele ho botsa batho hore le re ke mang, le re eo ba buang ka ena ba re ke Jesu, ke mang? Ba bang ba re motho eo re bona ile Elia. Bao ba neng ba rialo ba re ke Elia ba ne ba ipapisa le ditaba tsa moprofeta Malakia. Malakia kgaolo ya 4 temana ya 5 moo ho thweng, bonang ke ya le romela moprofeta Elia ho eso hotle letsatsi la Jehova le leholo le tshabehang. Kitse ke Malakia kgaolo ya 4 temana ya 5. Mme ba ne ba re Elia ha tlile o tla tla a phatlalatsa boteng ba mmuso wa Modimo lefatsheng. Ho tla bonwa ha dipelo, ho tla bonahala ha dipelo tsa bontate di busetswa ho bara ba bona, le bara dipelo tsa bona di busetswa ho bontate ba bona. E tla ha kgutla ho tlo ba le huge transformation, ho tlo ba le phetoho e kgolo ha e tla. Dipelo tsa bontate di tla busetswa ho bara ba bona, le tsa bara ba bona di tla busetswa ho bontate ba bona. Eo e tla ha fihla o tla phatlalatsa boteng ba mmuso wa Modimo lefatsheng. Taba ena ke yona e tshositseng hape hore Heroda ebe wa tshoha. O na tshoha taba ena. Ba bang ba ne ba re ke moprofeta fela, ba sa bolele hore ke ofe. Bana ba re ke moprofeta fela, ba sa bolele hore na ke moprofeta ofeng. Sena ba ne ba bua ba shebile mokgwa wa hae, mokgwa wa Jesu wa ho ruta, a sebedisa ditshwantsho. Ba bang ba qetetse ba bontsha hore ekare ke e mong wa baprofeta eo ba mo tsebang. Re bona a tshwana le e mong wa baprofeta ba re ba tsebang, fela ba sa bolele hore ke mang. E fela yena enwa ke yena a boletsweng ke Petrus ha Jesu a botsa hore batho ba re ke mang. Mme yena a re o Kristi. Re fumana taba eo ho Mareka kgaolo ya 8 temana ya 28 ho isa temana 29. Taba eo e fumana moo. Enwa eo a ntseng a botsa hona ke mang, ena eo Heroda a botsa hona ke mang, ke a boletsweng ke Petrus mane kgaolong ena ya 8 ya re o Kristi. Ho rialo ke hore ke yena Mesia lebeletsweng, mme e le Mesia jwale ba utlwisisa e le Modimo mahareng a bona. Bana ba utlwisisa e le Modimo mahareng a bona. Mme ha ba ntse ba hlalosa tjena, ba hlalosetsa
Herod ditaba tsena hore ka dikaranta tsa bona ka mekgwa ya bona ka ho fapafapana ba bang ba ntse ba re tjena ya ba kgotso ya tloha sefahlehong sa Herod hobane ona o tlanya molamodi lefatshe ha re eo ke mo kgaotseng hloho o tsohile bafu. Ehlile Herod ona a dumela hore moya wa Johane ha wa shwa o tsohile, mme ona tsohile ho a neng a sa tsebe hore a etse eng ha hopola polao e sehloho eo a entseng ho Johane Mokolobetsi. Re tla bua ka yona thutong e latelang hantle mona ha re thutong e latelang. Ha ntse a utlwa batho ba re ha se yena Johane Mokolobetsi, yena o ile a bontsha hore le ha e ba ha se yena empa ke mong wa ba tlilo mmakela dikgathatso. Ke sona se yona dumela ho sona hore ke mong, mme ha ana ho qeaqea ho tlamehile hore ebe ke Elia. O nahana hore ke moprofeta Elia ya nyolohetseng lehodimong dilemo tse 1000. O utlwisise hore nako ena ya Heroda taba ya ho nyoloha wa Elia nyoloha mahodimong e ne entse dilemo tse 1000 kaofela tse fetileng. O re mane ho bonahala lehodimong o na tsa phela o phetse nako e telele hona moo, mme jwale o ntsa etla hape e ntse le motho. Ona hopola hore Elia yeo a phetseng dilemo o ntsa dilemo tse 1000 jwale ka morao o tlameha hore a ntsa kgutla hape a ntsa phela. Ona ipapisa le ditaba tse re di fumanang ho Malaki ya kgaolo ya 4 temana ya 5 ho isa temana ya 6 le ho Marena buka ya 2 ya Marena kgaolo ya 2 kaofela ha yona, le buka ya moprofeta Zakaria kgaolo ya 4 temana 11 ho isa temana 14. A ipapisa ho Tshenolo chapter 11 temana ya 3 ho isa temana ya 11. Ke kopa hore dipalo tsena o tlo di bale, fumana sebaka sa ho bala hobane ke hona moo mohlodi wa hae wa ho nahana ha Heroda o no o tsamaya hona teng. O na ipapisa le ditaba tsona tseo tse bolelwang moo. Mme ngwaneso ya ratehang, ke kopa hore boemong bona ke emise bona thuto ena rona ka jeno ha e telele, ke thuto e kgutshwane haholo hobane ke re buang ka taba ya hore thomo ya lentswe la Morena Modimo ha e kenella hara batho ya e ba ka taba. Boapostola bo tla tsitsinya lefatshe. Moruti wa heso, wena mmoledi, ho tswa ha hao, wena moreri wa lentswe, ho tswa le tswa ka letsoso ka hara motse, jwang kapa jwang le e ba ka taba. Le kenella teng ka lentswe la Jesu. Ho a tlameha hore setjhaba seo se botse dipotso hore na Jesu ke mang, mme ba mo utlwisise, ba mo amohele. Mme ha re se ke ra tshaba hore re etswe ka tsoseletso, mme Morena Modimo a re hlonolofatse. Ke a leboha ngwaneso, thuto ena ya 44 e fella mona. Ke tla tswela pele ha jwale ho tloha moo ke nka thuto e latelang e go memelang ho yona hore o tle ho yona, o tlo e mamele le yona. Mme teng mona ke hona mona me re tlo bua ka taba ya ho bolawa ha Johane Mokolobetsi. Kgotso ngwaneso, ha re rapele. Modimo ntate wa rona, ntate wa lehodimo, ntate wa rona lehodimong, re a leboha ntate ka thuto ena o ntsong o re fa yona. O re lemosa mangolo ho ya ka mokgwa oo o a beileng ho mareka mohlanka wa hao. Re a leboha Modimo wa rona ka tshenolelo ya hao. O re lemosa Morena Modimo wa rona e neka ke ntho tsa kgale, hanthe dintho tseo di hona jwale bophelong ba rona.
e ba le mohimo a leng hona teng o mmaballe mosireletse ka Kreste mmoloki ya bokwano ya le mhla sena bofelo. Amen. Khotso ya Morena e be le wena. Khotso.